Moetapele wa EFF Julius Malema o gateletše gore mokgatlo wa gabo o ya go tšwela pele ka lesolo la bona la go emiša dilo ka moka tsii mo nageng ka la masomepedi March. Poledišanong e kgethegilego le SABC Malema o boletše gore nepo ka kgato ye ke go gatelela Mopresidente Ramaphosa go itokolla mošomong ka ge a re o šitwa ke go rarolla bothata bja kgaotšo ya kabo ya mohlagase. Batho ba rena a bana motlhagase re fiwa dilo tša go tshwana le bo stage 6 mo re nnang letšatši ka moka re sena motlhagase. Batho ba rena a bana mebereko, batho ba rena a bana dintlo, bana kwa dikolong thuto ya gona e wele, dikgwebo ka moka tša mmušo a di sa bereka, SAA, Dinel, AXA, all types of companies tša mmušo di wele tše di be di fa batho ba rena mešomo ya mafelelo ke post office ye e leng gore e tlo raka batho ba go feta 6,000 mebereko. So re presidente a bee fatshe ka gore a gona nto e botse ya e diang mo South Africa. Ba ba reng ge re ka gwanta ro senya naga ya rena gore e be west. Ba tshwana le banne ba reng re bobitša dina tša ka ntle gore di tle di re thuše ka go diekgwebo le South Africa ya apartheid ba re aowa dilo di tlo senya le go feta. Rena re tshepa gore dilo di o loka ge re boya ka di 20 tša March ge president a bea fase go tlo tsena president e ntšwa ya go tšea ditaba tša rena ya di iša hlogong.